Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga ukurikiranyeho umugabo w'imyaka 54 y'amavuko ukekwaho kwica mushiki we w'imyaka 66 y'amavuko amukubise igifunga cy'isuka mu mutwe bapfa amakimbirane ashingiye ku mitungo. Icyaha akurikiranyweho cyakozwe ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu 2026 mu mudugudu wa Nyabisindu, akagari na Kamutara, umurenge wa Mwendo mu karere ka Ruhango, ubwo aregwa yasangaga mushiki we mu murima arimo guhinga. Mwibaza rye nkuko iyi nkuru tuyikesha ubushinjacyaha bukuru ivuga ko uregwa yavuze ko yamanutse afite isuka agiye guhinga akabona mushiki we arimo guhinga isambu ya mukuru we yari yaramuragije, agenda amusanga amubaza impamvu yaje guhinga uwo murima kandi ari we bawuhaye. Asobanura ko nyuma yaho nta kindi nyakwigendera arasubiza, yahise amukubita isuka inshuro ebyiri mu mutwe agahita apfa. Uregwa yemera icyaha akurikiranyweho kandi akanagisabira imbabazi. Abaturanyi babo bavuga ko uwishwe n'uregwa bari basanzwe bafitanye amakimbirane ashingiye ku mutungo kandi hari hashize ibyumweru bibiri babagabanyije imirima. Icyaha cy'ubwicane biturutse ku bushake uregwa akurikiranyweho kiramutse kimuhamye yahanishwa igifungo cya burundu kuko biteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa munani 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu. Ubu bwicanyi gusa uyu mugabo w'imyaka 54 yakoreye mushiki we bivuga ko yakorewe iperereza akakurikiranwa n'inzego zishinzwe umutekano zikamusanga mu rugo iwiwe zikajya kumusaka zikamusangana imitwe y'abantu igera mu 10. Bivuga ko yahengeraga ijoro riguye ngakagenda agafata abantu akabakata imitwe maze akajyana mu rugo iwe ibihimba akabijugunya. Ni ku makuru yaturutse ku baturage yatanzwe n'abaturage maze polisi nazo zikora akazi kazo. Si ibyo gusa bamusanganye mu rugo iwe ngo bamusanganye n'intwaro za gakondo ngo yifashishaga ari kujya kwica abantu maze agatwara imitwe tubaze iyo yashakaga kuzayijyana. Ibyo bikoresho bikaba bikiri gukorerwaho iperereza, bikaba biri mu maboko y'ubugenzacyaha RIB. Uyu mugabo ni umugabo w'imyaka 54 y'amavuko, akaba akurikiranyweho ubwicanyi bw'indengakamere ku bushake, akaba ari gukurikiranwa n'ubushinjacyaha. Polisi y'u Rwanda iratabariza abanyarwanda kuba babona ikintu kibi kidasanzwe bakatangira amakuru ku gihe maze kigakumirwa kitarangiza byinshi. Reka amakuru yacu tube tuyasoreje hano. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa Mbate 250 kanda subscribe, kandi nimba amakuru yacu akuryoheye ya sharing abandi bayakeneye maze notification zikugerereho igihe 5 kuri 5. Mwari kumwe nanjye Mbate 250, reka dusubire mu makuru yacu akurikira. Ciao ciao.